أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گلی تماشاوان هجا بقدر و قیمت. خدای تعالی جوا راضی به. خدای تعالی حضور تخ مالا و. خدای تعالی صحت تخ جان و. برکت تخ پری و. الآخرة وتك جنة لجنة جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت ما شوانا إبراهيم بن أدهم جبر 1300 سال بري لبصرة جيان كريه. ذات کی پرمزن بیه ولی و خدا بیه. ایجا لبصرة بيه خلق بصرة هناك جد جن أبدو ركتين بالي دبين يا ولي خدا يا أستاذ پر بلا ومصيبات لسرسري ما هنا وأم لكن ناكن فان بلا ومصيبات أجي جسر ما ناچن وخدا تعالى دبيكي دعاء بكن جبوك الدعاء وقبول بكم. أنا خدا تعالى القرآن ده بيجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. يعني دبي جمرة دعاء بكن از إجابتها دعاء وبكم. إجابانا دبين كي يا أستاذ أم دعاء دكين دعاء ما قبول نابه. عجبا شما دعاء ما قبول نابه. أستاذ إبراهيم بن أدهم جوانا دبي كي قلبكم مرنا وان قلبا دعاي وان قبولنا. إجابان إنسان دبين يا أستاذ قلبي مريد شوان قلب شوا دمرن أستاذ دبيكي قلب بده تشتا دمرن. جوانا دجميرة دبي يكجي أبا ون دبين كي أم ربي عالمي ناستكن أم خدا ناستكن أما خبرها خدا ناكن أمر ني ويناين جي دفردا ناي فهمك ونو ناس كن اگر کو وی ناس بکنا وی بخبر ربي عالم بکرنا دبي ايد ديا اون قرآن دخوينن قرآن كلام خدايه اما امر نهي خدايه اما اون بخبر قرآن ناكن اون بخبر ربي عالم ناكن دبي ايه سيا وندبين أم جحلة محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام حزكن أما أن سنتي حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام ناينجي كبك أن سنتي وينينجي أف نايفه معنيك أن جحلة رسول الله حزكن دبي اي چارا وندبين كي أم الشيطان عاجسن şeytan nereme ama az bala dedim ve un havaltiya şeytan dikin çünkü amele kuin dikin feile kuin dikin bana tabi şeytanine un habere şeytan dikin debe penca un deben ki em cennete perhez dikin em dixwazin em herin cennete ama az bala dedim ve jbuna khatirek un herin cennete un ameleki salih nakin ameleki hoş nakin yani اگر که مرد ریکا مرد هبه مرد بری حاضری خود که ایجا اگر که ریا و بالی بجنت و هبه ده کرم کن ربی عالم را عبادت بکن عمل صالح بکن که ربی عالم الاخرت و جنت دبی ای ششا اون دبین جهنم جی که پر زور آگری وی پر شدتلیه امی چوا داگر دا اداره بکن ام کسی نکله ام ناخوازن ام هرن جهنمی ama az bala dedim ve jibunak un harın cehennemi un her tişitkin yani. Eğer un bu khaz un için cehennemi de kerem ki ameli baş bike ameli salih bike jibunak un harın cenneti. Ama un gora çunduna cehennemi amel dikin yani. Beri ve berbiye ve vayday. Debe hafta وندبين مرن حق أمي روكي بمن أجر إيرو أجر سبي أجر ده سالي الدنيا أما جبونا مرني ونتشتكي حاضر ناكن لبيشيخ ونتشتكي ناشينن أجر هاي مرج مرني أبا جرا مرج مرني راجو حاضر بك يعني بيشيخ ونتشتكي بشينا يعني دبي إيه حشتا
اون تجاری خطای خو نابینن اون دائما لجواتا خطای برای خوی مسلمان تین زمان فلان کس وها کریه او فلان کس وها کریه فلان پیرک وها کریه ج پیرک آرای تبی اسلام آراجی خاصه بیانی شکا جار که خطای خوشی ببینن قبق اون خطای خو ببینن اون جوان خطای دفجه بردن قبق اون دف جوان خطای بردن و هیدی دی بر و بر باشی دهرانی دبی ای نها اوه اون به حد و به حساب نعمت ربی عالم دخون و دخون لخود کن اما اون شکر ناکن یلک اون شکر بکن انا خدای تعالی قرآن کریم داد بجه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر دبی ربی عالم دبی کی اگر اون نعمت مرا شکر بکن از نعمت خود زده بکن جوارا پر زده بکن اما اگر اون شکر نکن اون نظام به شکر بکن هیچ او چه عذاب میشه شدت یعنی عذاب میشه بیرا نکن یعنی جا دبی اون دخون لخود کن و دخون کیف خود کن اما اون شکر نکن یعنی و چه دعای و قبول بفعنی ای دهاجی ابراهیم متم حضرتleri وهاد بججوارا دبی اون دچن سر مزلا عمریا دفن دکن پیرک زلام سبی گنج اختیار کدوم بره اونو دفن دکن دخل مزل و خلی داون سروان اما تجاری اونوی حسابی ناکن کی روکی و هناك جوا دفن بکن تخن بنی به آخر یاره اونوی حسابی جی بکن یعنی مادام که اون دبن مرن حق مجمرنی هی یاره های وش بنی آخر جه بیانی ایجا وان ده تشتا حضرت ابراهیم متم جوانا دجمره دبی گلی خلق بسرای اگر که اون ده جوان هر ده تشتا بردن اونی بر باشی دا هرن و دعای و قبول ببه و رب عالمی بلا و مصیبتا جسر و راکه اما اگر که اون ده جوان تشتا برندن اون حتی به دعا بکن دعای قبول نبینه چون شرط و شروط دعای هنه اون خرابی بکن اون بین یا ربی فلان تشیج مرا بکن نبینه اینجا گلی تماشاوانا اوان ده تشته آنه حضرت ابراهیم اتهم جبر 1300 سال بره جی خلق بصرای را گوتیه شکا ایجا ام ایرو بین بیره خو ام ایرو چه دکن ما چقا تش دا زیده کریه ام بالا دادن ایرو لمیج نامای هما بجانی خلقی او مای دبج لمیج بردن او مای ام دبج روجی بردن زکات نمایه براتی نمایه لگندا جبونا بهسته که ارد میراد کشن 20 مرته کشتنه 30 مرته کشتنه یعنی میرک ناول خود کد بیز فلانم بیوانم به دیا خور خبر ناده به باب خور خبر ناده میرک دچه دکانه اشیا تینه دینه دکانه ناده اوته خبر دل جوات از وهام یعنی و ام وهابن و دعای مجی قبول نبن وکب ایرو ام دعات کنجی قبول نابن یعنی اذا ام تجاری ام رحمه خدا جبیرا نکن ام خزبا خدا جبیرا نکن يعني بري أنا ما قويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أقول أم نعمة ربي عالمي را إيروجي أم شكر بكن وربي عالمي رحمة المبكى أم شكر نكن وربي عالمي خزابكم مدبرين يعني يرى أولا أم شكر بكن كي أم إنسان ربي عالمي ما إنسان شكريه نا دبوك أم كيزك بنا كرمك بنا كوچك بنا ها ربي عالمي ما إنسان شكريه إيه ديا أميرو پر شانسينا كي أم مثلا حضرت محمد مصطفى يعني 124,000 پیغمبر هاتنا دنیای پیغمبر ام پاشی پیغمبر ان مزن حضرت محمد مصطفى ام امتا وینه ان شاء الله تعالى امر خدا بين جي سنة آية رسول الله عليه الصلاة والسلام بين جي لمحشره وحتى رسول الله عليه الصلاة والسلام جي جمرة الشفاعة بك
ام فياش بیر نکن اون تبمینن دخیر و خوشیدا اون تمام امانتی خدا بن